Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu doumbe Mwenyezi Mungu ikemjua wanono mshulo wanono. Wa alaikum islam Natasha Ali. Mwenyezi Mungu yajailie haini bahanu walo mwanamkomori. Mwenyezi Mungu ya mhifadhi ne maadui na wanadamu wapeu. Mwenyezi Mungu alipwene shari shahu wanadamu wadongo hanza zembi nana wadongo pula na sheo nana wafedhehilana. Mwenyezi Mungu alijailie heri na baraka na unono na siha husuni mwazefame za hatu na haina mwanadamu mkomori ujuhundu mbabahani kao ya tabihao ya hundao ni mashaka. Mwenyezi Mungu ya mhifadhi ya rihafadhi hason sipia ho hanza hahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu arijailie kheri na unono ho hanza rabbal alamin aripue neshari shahu wanadamu wapeu ya jailie ribaki harmwelinyi yinu ritike wanadamu wapula na sheo ritike wanadamu wafedhehilana yode ajoka aula hauka hunuma alani hahujana ulawa owenji wadua zemba viyo. Bon monsieur DJ Sai. Oui, je sais pas pourquoi waba samonoka udulawa. Bonjour Faou Ahamada. Mwenyezi Mungu alipone sharsha wanadamu wapeu ya rijali hirna baraka ya rijali ribake na mnainu ritsende hataraka jawan wako upasheo hawako fedhehi haukarija rilawa ze video zinunga zobaki kwa kila arrive haini wafanya mkomolo hunda rongo hazamba hauyonda rongo ha kritike shana ribaki harmeli nyinu haukaya haini manada mutso yeshelea ejaha he maudu ngujoka harma hasara singa joya ukaya qu'il pleut qu'il neige, on va quitter ce bas monde, on va laisser ce bas monde. Garombo Mwenyezi Mungu risende atari par sa excitation hauma shaka mruha dubar mapieji hakamtsova adabu hakamtabasamu na singa joya ukaya haini mrugene telefoni ya hae kabatu shangazo mru kabatu jo shangaza mru haukaya sisi wanadamu mkouli ya mabibi na makababa wako tata wako kalouan shanga si Marseille là où il y a le règlement du compte que ça continue à chaque fois et à chaque mois. Si uve hawa na nderi zi Mwenyezi Mungu jua rehemu ya walaze bajema ya bao kabati namna rjuka uka Marseille ngarongo wao rikewa hara ho jibu makababa na mabibi shazibaki ukaya ye respect do ya mwando ye respect do aula. Wa alaikum salam wananjima respect ngiyo muhimu hosoma mwanadamu haukarikana wenji na wenji wakakaili wakavanu waribadingo kwa wati koma mtume hau eyariumba yajukaona ya ukayadea upweshe bango hundo thawabu wallahi na Mwenyezi Mungu kajaparu anzi wa mbabahanu ala kajaparu wa mbabahanu. Il n'y a pas le moment qu'on va dénigrer ou insulter quelqu'un wakati kongarjo henamna ya urongoa wenji wa ujini kakaya wa ujwa ujeleza na urongoa haubaki hauvehapiki haudea wote de ubinadamu. Mwenyezi Mungu we shift wa alaikum salam watukufu ngarjo harmaze suje za hatu haukaye live ya hangu zo shida zifanya 1 heure plus quelques minutes gamanzo live ya hangu shida ifanya 1 minute ani ifanya 30 minutes au 25 minutes haukaye ze suje loni zombilishe suje ya leo suje hama suje na yamba no nja yamba sha ye kisoyo nzima sha yesu Jacob di Jeria begarjo ba prochaine fois et abili yesu Gerlonio bonjour Naida Karan yesu Gerlonio e amando ya mzadze ya renga ye exi wahe manahahe mzadze usorte daina ye exi wahe manahahe. Dieu merci ye exi kwa jaza ya deni manahe mzadze woi shaye ye shababi woi hakajuma utabishe mrumshe na uwe mrumshe ye mrumshe mabandoni definitif hauka woi mwana ya zalwa hunu
ye mjomba wewe ili nuble dari hata wasakati la kiltasi hado tabishe mrumshe sha abasangu sorte daina mzadzo wa hemrumshe Mwenyezi Mungu narpone shari shahuwa nadamu wapeu wa alaikum salam Ibrahimu militera mzwa hangu yesu je ya bilinga mkontinye rane jaja mwesu je ya hemzadze ya mzadze wa bili Mwenyezi Mungu narpone shari ya mzazi wa bili ya buwale kaba bale bibi Mwenyezi Mungu narpone shari shahani haukaya mzazi ujo huja hata habua le kaba bane le bibi ya mpubliki ukubali walo hadalwa ni masera na madimku ya wana ume walo hunu faransa wado waire ye mabakuli niti wadzadze ni mazetoani. Merci beaucoup, pas de panique. Niti wadzadze ni mazetoani hauka ye video yafanywa juzi mbili za hemzadze ya rawaze kontineri. C'est ça, appel. Ça va commencer. Gamian direct. N'importe quoi, merci beaucoup de quoi? J'ai pas envie de dire merci beaucoup. Désolé. Comme je n'ai pas bego ni coupé dans le TikTok. N'importe quoi. Merci beaucoup. Tu as coupé. Comme si nous n'avons pas de kangaman live. Amjo ou bloqué. J'étais là depuis le matin. Il n'y a personne qui m'appelle. Mais je commence le direct. Ils commencent à m'appeler. Parce que je donnais mon numéro en live. Si ton numéro en goût, il y a accès libre. Il y a un numéro en goût. Il n'y a pas un numéro qui se parle, ça ne dérange. Est-ce que vous avez TikTok qui est bégé? Vous êtes normal. Vous mettez des écoles qui tapote et vous êtes normal. Bah, si ton numéro en public, il y a beaucoup de choses qui permettent à ne pas en déranger. Sinon, vous avez un de 6 ans. Sinon, vous avez un de 6 ans. J'étais sûr quand je big. Sinon, vous avez un gars. Hani mrujoni parawan han kabisha kagaman direct wallahi na Mwenyezi Mungu yoni paranga njomblokeni sina ushe malisia kama ngomba kwa tuishia Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na mnikonfirme ka c'est bon et ka c'est bon na mtapote mretse batana ok papa Raisa Mwenyezi Mungu anapone shara. En tout cas minga mambo. Heni Mungu ujo unipara kangame en live. Hani menyele live. Ganjo mbloki. Tina wishe malisi hai. Tina umresevi. N'importe quoi. Mwenyezi Mungu anike khatima njema inshallah. Gamreje ya mzadze. Tine mzadze ula ulonaze kontineri. Ya video yenzima ya bahom lala. Yenzima ya tubahamlala ya kaudobu wa yojichara za na udokomea ya mzazi ya timizi dans le 50 nwendo gabotani ya mzazi wabili mudu kansuhamba ya hemkudu ya mbaukangi namba surwa ya shangarambo ya hemudu ishanga zao wiba ngutsamba katuishia hengo chokondo jadingoni eka kamtuisha na mnambi ba ungu tswaba katuisha eske ni kamtuisha nyimlo TikTok abodo utuisha regle telefona wewe Mwenyezi Mungu anike khatima njema sabwe mzaze woyi yakadene mbaba woyi yakadene mbaba nena na wote mruma hahe uwe mbaba yakaumuhiba hukubaliwa doji filme walale watu bladesi ya kazi mbebe harmo mhono yeni na dufanya mafoto ya sisi ya do filme mpidi ya mbwani na buya haheyo ududusa iya haheyo ududusa haukangio na ikriso
ngeshangazao msujwa ibu hammanyaje hanya hunu na mzie mdeji respecte nazine pe mkwaba wengu njonga mamioni haini mzazi na mwanamshi ujue data hajibuwa yijanlar ma live yo ani uo deja ani uomri ala hitima yo shangaza mjesputina ambe mzazi hamadawe yezungoza haulona etaji na etaji we mudu ye wamano ye mkudu na rabauka ya ngabomba wewu ngabomba kleraji idudusa sheya haeke tu shangaza shawewe waba sange shangazao haukangiona ikristo desengiona hata hanyambili hanyandaru na mreti mrespecte da mzaya ganyina wana hanyu ganyina famiza hanyu ganyina mijia hanyu na mjirespecte baga mpauma ha watati mabani hanyu bana baso wana wazi ya nyimana gadu watati mto mjirespecte iba numparore ngaudo mkati mbarara mbu wa mangalia na tsomba wangu wa mara rulangu de wana wa 25 35 ans 36 ans 28 ans worenganyido wabarara wabu watu jujishangaza eshinu hinri bambe sebani nyitso himeheli numsasanya mwene formu mbaba inu yenjema bada mwimaru manyido msasanya mabaja muhimi jani yenjema no na mdobu wa safi mdonga de kemba inru yoyo ushangaza gampau mahabu wazazi wemzaze wewe ika wemzaze mudu ulona ikriso ula hapama haye mkudu ikawa ngena ze kontineri ne ze etaji hapama ha shana magalewe ye mzaze mudu ya kedeni mrumme aye mwana metide mrumma ha kola side mrumma ha wado ji filme en plus ya kensi ya ichara zengiona hanywa mbili nlaru wewe kujasona ukange shangazao kujasona ukange risao Quand Yohama Ouzaya Mana Oulona 20 ya la wa direct, Yabala Agia 20 ans. Si je parle comme ça, parce que Gamanzo Mziye, Namreti Mbaoulisa, Namdi respecte. Oui, je regarde. Tu Tsangalia, Nenjen détaillé Nabeka, ça va pas. Yala tuif, Mnyesumuna Ponishar Shahwadzadzouano. Eba nuwana hanyu watsozi ya nyu wazaze mregeshe. Eba nutsoma bia nukaya na mzie bazi nukazirendo. Mrensi hoji filme. Ye kamrugu ji filme na mtatazeze sura yanda hura mabeya. Inugo inuyo nyangu. Bo ulune shahawa. Wanzo manipule ye mrika wodo wanzo mbeshele kababa. Na yaza suraya ubenwe bidi yambani umbeshele bibi yedi yangalie. Ben vraiment ça va pas, ça fait mal wallah. Na mwishiyen romwe mashishiyan. Heno joka ubu wale bibi. Na mbayeze suraya. Enrogo yonyangu. Enrogo yonyangu. Heno joka ukadem na telefonu wa mwero adaya. Na filme bidi yambani. Ya hensi hunaju. Ba hunaju gamjo woneha. Gamrambulawo. Ibani nu hadisi ndre Rabbi. Ezinu hikima. Walikum sa madame original. Mnyezi muna pwene shari. Mnyezi muna ni kwa zazatu khatima njema. Wuya kaba sa wana. Gwaindo na welewa. Shewa tso yelewa. Duwa zaze. Wala hitima. Wakanti walinde 50 ngwado kana shahawa. Iba numzaze ulona 50 à n'importe quoi.
Kwa mtu respecte gani na wana kwa mamiji gani na famille na majomba mtu respecte mletso chafanya basi ça va pas mtu kubali wana mara wana mwe ache kwa sina bani hodi sijajori la sijajori isho sipelime gamrudi nambe à l'époque jusqu'à maintenant, vous êtes des périmés. Nimjobu amlim périmé. Nimjobu am périmé. Nimjokaubu am périmé. Nimabu am périmé. Nyesungu jum samihin. Shamsodo huja. Saboilu na zihanyo ambili. Yapo gamjwamba jesu mesha koma je parle katsabe hanyo ambili. Zinu pia mwone haya mtifanye. Yeba nuwe mwaka nsi waibu wa waona ukaya ngyo na ikliso. Yengo subutuwere yembebe. Humwere ya mafoto. Humwere ya video hata yu makanyo waili. Hujifilme. Hujifilme. Hata yu makanyo waili hujifilme humwerea. Gojifilme dawenaye. Na mafoto wea ukaza shehita. Haribala ngwafanya mna foto wakipostera. Foto la wanruikao. Waremao. Alafu wadudusa warisao. Walona helibi na felimbi. Alafu kajahisa bala. Shawende tena. Godongo fanya mafoto. Wakansi wajicharaza. Wakansi fando. Yala tuif. Yibanu wakaze telefoni ujitila ole foto waibu wa waitsanua. Kusuo na kangeli sao. Sinyangu, hukansi, hubarara, huhanse telefoni. Eske kaitu hushangaza? Huangalia orme telefoni. Pasko mibo naona sidudu hamuo. Yeuka wangala. Lita na fanya chantage ya excitation ya rabo. Chaka mtsugucha vanu mzayo wana hanyu deja gwa wa urema, wana hanyu deja gwa la wauda muregle, mche vanu deja mwali bebe isabu wazaze. Kam ji respecte maransi, iba ni nyinyi kamsonoka wana hanyu gwa sur l'internet, wana hanyu gwa hai kabati mana ulo na 11 ans, ucho sur l'internet, haucho TikTok, haucho na Facebook, ya bwenye wazaze kamsonoka ya maulu, tulamu hadisho za marangu 2018, na rinji yankili, shemza wabili woi, mnyezi munarpone shari, gamle pete. Na mkaptilo jumamba le cul. Giona hanyo ambili. Nge shangazawo. Nge dudusawo. Nyezi munarpone sharisha. Nano wazazi wangu jina na mjiankidi. Na mjiankidi. Okay. Kataba giona hanyo. Merci beaucoup de m'envoyer ce cadeau. Nous on a dit ça. On remercie Patsaonaibu. Filme, na mwanisha filme ya besha wanzafika ulo amoureuse ona msholo amoureuse banda mfanyie matamani yao marereye makababwa kartusta hamili rangalia rajibiwa rendararemane bometio mshanani sharikansi garçon partage na au public. Est-ce que vous madame shamanam me manamsha jitole ya jiwe zungoza ya were ya bidwa mbe merci de me donner confiance. Merci de donner confiance. Shaulu yaoule merci wanawa shwarne aminif rikansi yawa publie yawa shwarne mjiankili msiduri amini msiduri amini msiduri kansi si wanaume wa Komori ba odu ya protège ni gari msalisa oni harma réseaux sociaux ils ont isolé depuis longtemps. Oui, si ça bègue, qu'est-ce que je peux faire? Nimlo Facebook. Nam tapote, mettez cette fois-ci, il m'a
makababa na force za ushida wa sinyali. Mwenyezi Mungu nanikuwa na shohatu wazazi hatu sitara. Mwenyezi Mungu namlegezeni ze roho. Haini mwaname ujamba ukanele yemna slipo abensuhere slipo hango. Haina mwaname ujamba inele yemna foto ufilme hanywa nione ya mbwani mrobe no hanywa inu mruja hali sur place shati alwa. Mdohamba no, je peux pas faire ça. Tina ujwa uzifanya, s'il vous plaît de ukanabarak, wana shohangu, ganyi na wana, ganyi na miji, ganyi na fami, na mkela dhonda ukanabarak, mtidori amini, mtilinike confiance, et depuis longtemps, wana washu waka utwezi ungo zahao, wanike wana umewajiwa dua partage, wawanika aminif, wawanika confiance, il y avait l'amour dedans, avec deux sentiments, wawanike wawafanya wabalance pia depuis longtemps jusqu'à maintenant wanawashe wengi wala kwa jaka uzifanya wapartagewa wala kwa jaka uzifanya ilizi ani zipiblelo wakauzifanya parce que je t'aime Boturam wakauzifanya parce que je suis amoureux de toi Boturam wakauzifanya parce que je suis fou de toi Boturam wakauzifanya parce que elles sont vraiment à cœur de nous rijal wa balance ile ubumana mshungu jukuja ujihada ya ukaya. Mon mec, il peut pas faire ça. Qui? Mec, des mourouma, fanya chantage. Rifanya vidéo il y a pas longtemps. Il y a mourouma, fanya mchahe chantage. Il y a kauni dungurima na gamjo publier ces vidéos zangu da minawe. Ils ont mon zirongo wabanu. Il y a bobo wana shohangu msidori amini. Nyezi munar pone sharishanyo. Hoto mfariani, rimfariani. Gojono na daraja Henrike mwaname weka nonda tambe katuta. Hauma mana un jour. Comment umnika au confiance? Comment mri amini yo? Kamzia mtiri amini. Manu hatabura mwabia nisi wanaume mtidori amini. Nyezi munarpene shari. Yende hata ishumpio wadzaze. Wadzaze watawazi ankili. Wazazi wa 50 kama mdo jirehada ya kaganye na shahawasha shaudolila na mdo mjikome na malanzi na mleti baurisa nsikinu wa na hanyu neze fami za hanyu ne maeksi wa hanyu ne miji ya hanyu ha yapoga mjoka banu mrongo weshaga gabana washu walobanu watujwe ishia wodi wajifilme wabe kuplunda ya tuparo mana ya tuparo shidana. Depuis à l'époque jusqu'à maintenant, wanga waransuan wa shahaunu wana hawendeza wakama amuru wakawanzan. Comment yema le Facebook ngwa na mvuba ngwa signalo la vous safi. Comment mjuka unika ameni. Ukaya vima eziungoga zibusawa homrujaya buyabejichara za na ujikomea homrujaya buyadoni hongi baraza homrujaya wadobu ehanywa yama ni shangazao kamstehe zaani mwastehe wa ya miji hanyu mwastehe wanauma hanyu mwadojo kwa wanahanyu ngwajo uona ze seksi za hanyu wanahanyu ngwajo uona ze seksi za hanyu. Maman, non, c'est toi. Vraiment, ça fait mal, maman. Hata gerisao. Haukaminga mjohaba we mzaze mudu. Ye video wafanya dawene mbaba. Makondani. Makaudoji filme. Nane mafoto wadobarara wakansi wayaniha ilona zihanyo mbili. Na mdoji sikini wanda ukana baraka mfikirize fami za hanyo. Na mretu hojutu wazenguo baurisa. Ngasi wenji ndami jiba Mohamed Abdou del Kowa na nezerongo zinu. Depuis 2018 na disomabia ni wanasho hangu wazaza hangu. Yunu valeri ya dhahabu shanyi wazaze mlona za sekanteni huenda. Kamja merite valeri na dhahabu ye kamja public. Yunu merite fedha. Imerite mahali ya 2000 euro 15,000 euro. Yenga mtongo jaba numzanihe. Mzibu werdona ukaya shani ushanga za msuhenda. Na msuhenda hemza zemkudola. Yemzaze mkudolange na etaji hajipasheo.
sheya ha ngangalishi hao butula je wingi angalishi hao sha sabapa urisa homdubenwe wazi en public homdubenwe wazi en public. Mwenyezi Mungu anike khatima njema inshallah. Mwenyezi Mungu anike wazaza hatu sitara. Mwenyezi Mungu ajali wazaza hatu wadweli wa ukaya ngarjuhu farensi ze vidéos zinuzibaki. Oui, j'ai bien regardé pour trouver le moyen de leur... C'est le message. C'est pas la première fois. Mwenyezi Mungu anipune shari. Mwenyezi Mungu anike mwisumwema. Mwazaza kumdo joka ya badige jomke nisha ufanya video. Uyele mwanamme ufenso wili ya video hujudu amba wede mzazi ula ya hafa. Ya Latif. Wazaza hangu. Na mwishie walikum islam mama Ferdinand mama chère du cœur. Gami vano gamrongo. Ça se pourrait mal de tout la mouya qui témoigne. Qu'il plaît qu'il neige, je vais laisser ce bas monde. Kawana uja tout la mouya saya. Ujo jabanya mweshe lezizeni. Owenje baze hangwanzo wadona. Hewe. Kam profite abasan lobano. Basi ziumbe. Nizamba wazirongo wao. Kam mweshe la bwadzaza hangu. Kam jankili bwadzaza hangu. Wanasho hangu. Nsidoni kuwa na ume wakumweli confiance. Nsidoni kaze telefoni zinu confiance. Nsidoni hata mbuwa mojifilme za suraya. Kanga bomlo na shahawa na mfilme mpidi mbwani basi. Ule ya ujifilme pia s'il vous plaît. S'il vous plaît. Na mkila dhonda ukana baraka. Na mkila dhubwa na shohang. Timlongozani. Yemzadzo wabili wei hakadene mwanamme. Yemzadzo wabili wei vraiment exagere. Haukeya hahembe siba ngiona hanyambili hatandaru. Yeka kanga niando le photo ne video usuri kajajo iposte. Subhanallah. Ya Latif. Mwenyezi Mungu anikisita wazaza. Na munsamihi nyewa ili wazazi mafanya ze video. Parce que gamjo kaga mun détesté o. Mais chaque season tsani sozamba depuis longtemps. Mumweshe les zani rangu hali. Mkawe shetani msiparo njenje harmwe je. Zunumi uzamba mkawishi ya nanyi tsani mjamzifanya. Chaka boza miracle. Watukufu gamudan mon deuxième sujet. Ok, vraiment, je suis fatigué. Nwatsudorongoza wadzazi na mwelewe na mzie wanasho hangu na mwelewe ganyabo wenjar ma 180 quelque 91 harmwe live ya TikTok na nywa na shemlu yabo gamtsogole ma subhanallah shakole nabo winch mbuaze Burundi Mwaria wanaume kaunga mwaniko confiance na mbezi mwambie wazizime mlegeze telefoni za mwambie wazizime haukaganywa na washe wenji gani TikTok yapo mzifanya gamlitse na mwambie mzifanya botula uzijwa jangamjuo na mletera pesa telefoni za hema kababa ya makalboshi ya hanyu hawaraza hanyu mzizime kabula Raho jam partageni. Na mlegeze telefoni zao mwambie na mtuweze kwa dirangalie. Gamwambie ni nywanasho jimle TikTok yabo. Mbuwe mabibi. Mbuwe ze Burundi. Msiki yabo mdefanya wana komatoro wabetani. Na mjiprotege le plus vite possible. Ndazila appel ya Rabbi. Putain de merde. Wengu jutsu. Amwezo volume. Allô? Gami en direct. Dégage. N'importe quoi. Essaye d'appeler encore. Ganjo ou bloque. S'il vous plaît. Na mettez école parce que va quand déjà appeler. Gamlongo zenywana washo wenjim le TikTok. Mko kaze chenga, mko fanya ze live, mko hea mdambeja, winjwa hanyu mtuwa, winjwa hanyu mfanya ze video. Na mpare makababa ya hanyu, ne makope ya hanyu, ne zihawara za hanyu, mwambie wazime avant qu'il soit trop tard. Gama bioni winjwa hanyu, mfanya ze video, mbeha ze Burundi, mbehe mabibi, na mjiprotege le plus vite possible. Gamludi nambe, mwambie wazime, Yabo katsabe que je suis pas bête.
Mtuje moi nika confiance parce que c'est ça le problème. Gamri nikao amini fumunji, gamri amini yo haku. Longo jo kabanu do hamba jao. Tu ramu, oui, t'as raison, imzadzo wumchamfo, imzadzo hapama, imzadzo vraiment katina wana, na bo nyinyi winji wa hanyu, mjifilme mbeha. Yabona mwambi hahara kabwana shohangu mdo TikTok. Na mwede pale makababa ya wa zahawara za hanyu, neze fiancé fantomu za hanyu, no uma hanyu, wende wazimeze video mawabeshea, harahae jake za hanyu zilawa. Yababa sasa à vous de voir. J'ai lancé mon message. Yababa ni mrunda mi unujiwo, na mruko unujiwa, na jifikili. Haini afanya, yababa katabeke lontimjinga. Haumbaki yabo, mkaneze hanyo nraji, mdobeki na udorongo wa TikTok, na udoronga makalima hamba, maudumone ba, mbalance wa. Aïe, désolé, tu l'as moi chez les zizani. Watukufu ngarendao haruma et deuxième sujet. Sho muhimu na mbie mzaza hangu mudu wa ikliso wa 7 étages dans son corps ya ukaya eske kujangali ya ze video za hao koma tue eske kujangali ya eheli hanyo banda ngiona hanyo mbili na mwambie mchamfo mwambie miti mchamfo zinu pianga manzu wazaze wazie nyuwana washemzie hofanya ze video za uchamfu mdoni nikau aminifu na bosi tuwandwa nikau aminifu shasi wandwa wamba mnyezi munaliponesha risha hanyu buwana ume wakomori wabani horeye foto wabani hore video nti huone da wenji wapiblielwa wenji wabalansewa nti kubaliri mhadani ya kanankili haishi ambavi ya utujwe ishi ya wohali hitima leklamati lobo wenzamani. Quand je parle, c'est comme ça. Moi, j'ai pas de mboua. C'est comme ça que je parle. Yarijali hirna baraka likiwana doma usitiliana sharti jiban hinu wakati tsudoji publie na udoji fedhehi na ujipashe au haruma réseaux sociaux. Ngari jao haruma est deuxième sujet où je sais pas si je laisse je regarde à mangalio Aukaya est deuxième sujet ngamone Zombabe est deuxième sujet chansu aminuka ngam je continue parce que j'ai beaucoup de choses à faire où je sais pas. Et deuxième sujet yamzadze yarenga ye ex wa himwana. Ça fait trop mal. Wakati kao. Imwana wei. Imwana mshe. Imwana mzazi gena mwana mzima. Haja halulu ni shababi. Na wei. Imwana himzazi wei. Hazala hunu Faransa. Alafu ijabanda hazala hunu Faransa. Haja hunu mrume. Hambizwa naye hakubali mrumae. Mrumae haja kaudum tabisha na umderange. Yendi hata hadum biha na mangalie. Un blédard comme tyran. Na mangali un blédard comme tyran. Na mangali sans papier. Ya Janyumeni. Ya Lola Mwana ya Zaloba. Mwanamshi. Moto jeune. Harditse na ya moua. En plus ya l'homme levi. Na wekatina kertas. Et mwanamshi aji débarrasse no lamrume. Amambia lamrume na continue hadisilendi. Amamlindo appelé le très important kaïja abo ngab tsujuenda talikupi. Finalement, ce qui se passe mal, ola mwanamshe dabia mzaza wake mrumangu guniwo ngunderange, hadona ukainga mpule polisi mrutsuna kirtas, kaja mpule polisi. Hamransi, shaindi hata unoya ukaya, tina ujua nisame mrumme, ya tudoni uwa, na unrema na underange, na weti mrumme ulona rendement, c'est vrai ngufanyo mnahazi onwari, shanja merite nulawa, oui mwanamshe kaja merite ya ulawa, mrumshe kaja merite ya ulawa. Omuwa wa mrumshe yo Burundi. Uadabisha wa mrumshe mbana wedo hitwa dani udoa monese. Umjivize ata umenye akili. Yode kolekswa mrumshe. Sha mrumshe karema muhono. Mrumshe karema kode. Mrumshe ka ulawa. Sha ji arme. Unwe mizi. Lazilaza benjaye. Unwe mizi ya mitongoma umizi ya mituzi. Uje urenge atote uyinwe.
On est où les injizis ou nous. On doit me chéri, tu me déranges, tu me fais du mal. Là maintenant je vais te correctionner. Mbeo itandani, on doit me que punition. Umfanye hata wa ya sante. Ya ukaya chéri, tu m'as tué. Il y a des corrections à mlumshe. Shauti jaudungu mlumshe humreme kodi. Utidunge mlumshe humreme mavi. Ji arme wende wadom jusa womrawa. Ji arme umbalondo mshanani. Ji arme mbe harme karo. Ji arme mbe harme kanape. Umzungu sene nyumba umonese ukaya. Zevuza hangu. Gamjone saka Burundi. Donjohu menyankini. Qu'il pleut, qu'il neige. Mrumshaho gujoka. Gujoka à genoux. Il va te respecter. Il va te respecter. Shahodore mamrumshe mihono na kode uhamba mrumme dumekanga sarambav mrumshe karema mrumshe kaulowa shamrumshe yepinisho mrumshe mjibize monesi ukaya ntina ule mewa je vais te mettre au chaos c'est ça. Shamso jamdu gwandu wa shamso dobiha msodowa ndiweza kamrumshe ezunguza ezo fragile ndiweza kamrumshe ofanyaja uyetsokoza umrugamna fu yetsokoza osasanyu mhono yetsokoza est-ce que mhono wamrumshe ngosano mhono hangu c'est impossible namletso wandu shahanyu ekaganye na règlement de compte za collectionneur wa shahanyu na ma collectionneur mwezitlanda na ma collectionneur harma omfanyo omjibizo. Wode bana kablambe chéri à chaque fois tu ngotsongolo gozelwanzao hewe tu verras jo monese utungu hauka wo mtungu wa ujibiwo wati mtungu wa ukoza kabati mdujora ma Burundi hata ya danda gamkozo wo mfo wanda ba ukujaba gamfo okenzi ya usizi. Chérie, ah, tu me tues, chérie, arrête, ah, j'arrête, non, continue. Ils ont des gens bichis. Il y a surtout du jamba, continue, chérie. Non, voilà, tu vas gam kozo ha système, chautizi. Wodo mu wa mrumshe. Shamrumshe mrukam remen kode. Mrumshe mrukam bi. Mrumshe mrukam remen buliyo. Chérie, wakata jamba ngontoro. Hamba yenze utujaba, ah, utizi. Et quand vous causez Djamba utilisez. Subhanallah. Yeshababi wei kajakawlula uwemrumsha. Neshababi wei mrika otsona kirtasi. Katina papier. Na wei manamsha za mwanamzima ya zalahu nufaransa. Hajambi ya mzaza hekaye mrumma hangu kutongoni uwa. Ola mzaza tsumwambe uka kuransi besarifu. Wei manazala unwaba no. Njaya na habitude ya udo ulawa. Hajahala wa ula mrumme. Baada mana dena ula mrumme kaja kanza pule mrumma he polisi nyezi muna mjazeher haukai haonesa ukaya kajaza dena kwa jaza ya mwana hamundu na mwana mzima he sistemu ya mrumme ya ibalia ya kaonesa kaye mle vimazi gumbiwa ika oblige mwanamshi ya rengeze prekosyo ya tizae. Je suis d'accord avec hauka mrumme mrakoza dena de mrumme wa master wasitara mrongo wangu kwangala mrumshi shalo mrugu jwarenge mlikao yo ule mema jahe na ulaba ya jarenge mbe umbiyo ya ivurizo na hone. Finalement ola mrume ha continue komba ya hopeo ola mwanamshi hafanya ambia mzazi hajaha manano la mruma shahadambila ukaya ntuka mzazaho emrumaho longondo hamzazaho parce que wailingwa hunu Marseille shaula yo konoro ya kosudi atentula mbia mama mrumangu dongo jahambai wode mrumaho ninja kanzamane ti kanza bakida wena yabwe mrumaho gujo zake kajo hangu na valango doha mzaza kwangu sorte na mzaza. Subhanallah. Yija ye mwana ye mtiti ulona wita wohambie manyanyamba mama ne mruma hao kai mwana mtiti gaja kaudu hamba wamana katu wakati yo jawla la hunda honi de ex wa he mwana yo jawla lo hamzazi amba quoi amba oui il y a des moments qu'il dort à la maison yoba kinubo masihu e kabom lango rentre ou la lo mama attention ndo mzaza aba mama hariba no ex wa hangu dongo la hon non wakati ujivuzarme kanape e ka jahali mbahindu yo ujivuzarme kanape ala la mama non wanada mungu atubane nayi je di ka vraiment gazila wao nayi nsutsaha ye ex wa hangu ya dola la hon ishia kujazada wena na mwishe argument ya mzaze la hitima we kujazado na eka uzado na ijajoka yo aibu kangu la hangu
shakujaza donaye huli kutumta habe fasira bo ingamba no gujojo hangu kuna shida umzi ula moto hendeza hajarisha no mama gedene hawa ye ex-wa finalement hede ha confirme de par ex-wa hamzaza hai hamambe ex-wa ukaya zindu zo ufanyao do huja unirenge unrendembi gwanzo josile mzaza hangu ula mzazi hambie mwana haya amwambia ukaya ça te concerne pas c'est ma vie. Oh, Rudolf Kiri wajudu hambele karimani lodowana wazalwa hunu wajudu hamba ukaya ça te concerne pas maman c'est ma vie c'est mon choix c'est mon mec wendo mini mwanza ishi t'as bien entendu maman wendo ni mwanza Rudolf Kiri kwa juhamba izodowana shasida ni wazaze shani wazaze mlihitima mbalia shahawa shaba la vitesse je sais pas combien de kilométrage gamji pas de soin imbu gamji pas de soin imbu haika obligé à vous yambe ukaya kana uro haendezae na we kujaza donae gamina droit ni keda minae ni sorte da minae mwanamba kwa hamba oui yaba haka ukonfirme yambie mwanae ukangedene ex ya latif ya rabbi nyezi munalpone shari ebanu buwadzaze shahula shahunu shoka shahawa question ni muzisaon ebanu ye pati ya manga ezembatse za manga ezenroviza manga yentsohole ya manga yeze metro yeze bus yeze tramway ye maji eske nga enjezao shahawa eske nga shimenyao ya akili ya unu wakati wa urenga mrume wa mwana ye aguma ya hongwa bukaya shaka jaza ya dayenawe hudiwaza ukaya halalane mwana hao hudiwaza ukaka wangu wajua pia izo hitima bo papa wangu wajua pia ukaya wohalole mwana hao tu trouves le courage de dire à ta fille, ta propre fille ya mwambia ukaya shaku jaza donaye yo argument nzazi hamanda we si huparani hadisi damina we si amini ya ukaya ye shahawa ne amuru ya hemo towe yuhumenye esprit ba hata kujani calcule kutsu konte kaga mjohulongo zaruma live nyezi munarpene shari yari nike musomwema yari jaile wadzaze wa sita na harmati ino buya kake mzaze wa ikutsu na kawo moto uleo uongure mwole bangela hai uongure mwe majia hai ya jia bu ya dohu mete okao ya jia bu ya dohu le mamavi ya jia bu ya dohu tubisa izo nizo zono na lava kusu fikiri ya ukaya emane mwanaho ya kawa halolo mwanaho mwanaho ngena 25 ans ngena mna mwana mzima hamla ntiendeza webo koko mzaze wa kamili wale mewa wakabidi ujirespecte wedi wanzo jonu kangawe a la hauteur gawe a la mode e mwana hao kao owana nsongowa kwa jalala shawahimi mrume hakaumbia we mzaze ikao yasaya lemewa wedwamba ukaya ngawe a la mode subhanallah ya latif namjirespecte namziye ye shahawa namwishiluka wanduwa na hanyu angalera nkini ya mzaza juka ya mwanaho ya juka ukaniyo ya kaujwa il a laissé son mari parce que il était violent hado mrema hado mbubua akaumbiha a chaque fois haja hamkite mzaze ngorengo uduweza kanga una mwana ulona wita na mwana mshe ulo yabo ye perveri uo unwe majia hai kana urege mna mwana uo ya mkansi ya rabbi ibanu avle diri si wakomoringa siwema subhanallah ya latif Nzazamada réveille-toi s'il vous plaît. Esprit a onaire jei. Ujesheleye. Weshele maudu ya hao. Weshele zwa komodu wa zambao. Weshele yomji wa hao. Usiji sisi haruma tambu. Za urenge ye mrume wa hemana. Haukansuri kana uhulola. Kuna usubuti. Shaudu mlazoha. Udo sorte da wenaye. Nyezi munaniki khatima njema. Yemoto yemwana wakati wakani à vrai dire wakati blessé
à 100% parce que elle savait que son ex, elle était vraiment bizarre, alcoolique. Shanda bomzazahi, yenda yarenge ex, yalo de inae, ya sorte de inae. Subhanallah. Subhanallah. ala fusini wanadamu ngojuna ukaya chura Mungu zangu. Si je dis ou je parle, ye komoringwa niko aminifu. Haukai zona baobanu, badike manam swede nda kansi hamba, shaka bati mkomo rujwa ujua, ye mzazi ya renge ex, wahe manando, kazina ula wahanyanyi hango. Hauka ni ugarde izo ikao donloni zon zamba, nyezi mbuna pwene shari, shaho wazazi wala hitima, we mzazahe ya mzaya. Mzazangu sorte dena hele kalima lamba. Le kalima mbye mwana hindu. Bada gudongo do hamzaza. Ye mwana hinda mwambye mzaza hai. Mama wana mdongo mbile ukai ex wangu udongo jaunu hai. Gudongo uje problemu hindu. Minja kanza mane. Nja kanza mshindane. Wede wa mtu amba kutumtsaha. Ula moto hende zahe. Finalement, ye mwana mshe ye mtiti. Na bala hamwambia rangu hali ka udongo lala ye mtiti lona wita hapare mwanyanya hamwambia ukayantuka ye mrumaho udongo lala honda honi hunwa mama ekaja huno hali shahula katsudo rentre udongo lala honi imwana mshehende hedambia mzaza mwambia hai wode mrumaho ekala la huno lala wode ex waho kala la huno lala mwe kanape kaja paro la lofu koni hangu ye problemu lo hindu kodo amba kutumtsa wa mransi imwana mshehende za ye deuxième fois hambilwa wandondi soma bya ntuka mzazangu sorte dena ye ex wa haho ye mwanyanya ula nguma bio hende hula hende hapasa ex wa ha hapasa ye ex vala hatake ex hamwambia shotsa hao hindu ça veut dire quoi vanu banda ukauniwa ukaunrenda nai ngojwa uhamzazangu izo akanifanya kwanza ufanye mzazangu haukakatida bahali wakaya quelque chose mzazangu abe mwana hindu habaishia we kujazada wena na mshendo makalima mzazambie mwana hai deva ye ex we kujaza dona en plus gamjojua kanga manzo ni shida mimi naye haukaya wedo amba kutumtsa eski ya boye yikatu solte dena kujaza da wona wedo amba kutumtsa en plus kanga manzo ni shida mimi naye gamjojua ni shida mimi naye haukaya wedo amba kutumtsa eski ya bonga manzo mabila ukaya mzaze katu yesu ibanyiche nyinyi. Yabonyi kamtwelewa kale kalima mzazi ambie mwana haikel jamerike yamwambia ukayeshia panu kujazada wena wedo amba kutumtsaha ekanga manzo gamjo sorte da minaye yabo hamone saukangu sorte da enaye haukesha babi ngulalo hamzaze chaga manza mzazi ambie ukaya oui yolalo fukoni suenda Burundi sifuraye je suis amoureux yabo hamba ye hitima imjusa muo Mwenyezi Mungu ananiki hatima njema yani kuwa zaza hakumbangu kwa hamba hikma waduka nambangu kwa hamba beshelea wadujo kaya aimbu yo ubaki ido hamba ladele kaburu la hemwidi ladele kaburu la hemzaze mchamfu yarenge mrume wa hemana watukufu Mwenyezi Mungu gujonike imwana we rohonko au kabuga mjoka ya bumoto kana ukana rohonje musuma mzaza hai mzaze bahe katsuli wa yauka ya wumri kao yanzwenda dole ma ya dolisi wa dovaziwa jawazaze wenji waturukowa na waransuwa na wadungao makariboshi ya mazababi monziani na mdona haya mdojo ukaya dejanga nina wana walona 20 ans na 21 ans na 22 ans mdoji respecte mlie Mwenyezi Mungu hohenda mbio mdota couple na monziani na uvayanai na udoka hamava na wabasade mwanzo ikenganye majweni msambiri dati na mjirespecte ni mlono wana wa 21 na 22 à 23 ans mdojo ya ukaya ibidi ukane mrume hondani shamtije mdoji tola monziani na utakouple na ulembela wana ume urisa buwazaze urisa gamjo ujua muarenge wa mloleni wode wa magamizeni wa mprofiteni wa mlegenize madi shamsu wakati wabidi mjilande ukanganyi majeni mjemdorenga watoto mdodu ganeda nyina una bras dessus na couple monziani gamno gozo mzaze tsoi humanane mrumaha
hula tso wana ngawonziani ngotsongo ta kuplu na mazababi urisa gamjo jarme sujet ya gamjo jarme sujet ya j'ai un peu de pitié pour vous chaque gamjo jarme sujet ya godi patsoibu golongolo anayi govumbulu anayi ni do mirani ni do mabangweni ni do monziani woni hawandu gwa ukaliao haukango jula zia parce que njajarme sujet ya zia bamdu jawlolo ni mru washeo huji respect shangololo ni mru washeo wadaraja ya juu hujahurenge kaba bwana mnabibi umdoka bra dessus na ulo zungulo nziani haribala ngoto gwanzo udo jonesa ukanga we jeune arrêtez-vous s'il vous plaît womna piki eka hu continue komba gozunguli gofanye betania je veux venir là et message ngejo ka fort bomdzazi wewe et message ngejo ka fort au kema zababi dungano dona leo mdoi maudundola mdodungana mo yabo désolé yesu je ben se ka vous na pikiwe au kemdzazi wengu poma haswafi ici à Webo Smile un jour bloqué ok je t'ai pas invité et quand il de ma carte me donne ma coco ne madzaze doit profiter me bloqué ok c'est mon live c'est moi qui gère ok va là-bas comme na hunda argument mrongo wana zalwa no mshide mwale le wakandwa shahani shanga mjo jamdo ngo wadzazi wa wangu no wangwa shi wa wangu ndo jamwa mani sada nyondwa umaha ndo hamba yewe hindu comme sina argument dès qu'il gasse ma blédard on peut trouver des mots à dire owana zola banungo wenji hamamtsanga gwalinda usiri walole gamodo bile gwadzaza hao na ngona wandu aume mwende mmenyeze ndola za wa jombani no baba hanyu mlengo wa baba hanyu wandu washe na bwana hangwa hu ngwarangwa ni magwarangwa ni magadwa na warabu na kabila zingojina ngasi hunu ngalo nziro wa front na ro front ndela walole 6 mletso ngwadzaza hanyu baulisa gamlengo wadzaza dani gamanzo mhundle mapesa comment ça de me débloquer honte à vous ndona haya nogozilisa ndu ya kensi ina une mzata bale charo no bale chario gamla jezo commenter là on gagne jour bloqué oui, on a bien nous parler en privé. Mais pourquoi tu fais un commentaire de dire que je sais pas quoi. Alors que tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi alors que tu viens là de commenter n'importe quoi. Nyezi munani ki khatima njema. Shagama bie mdzadze woi. Gama bie mdzadze woi. Eka kujaji respect. Wajonesa ukahulola ni mrumme. Yakawasheo. Wazada wenaye ya hwanza ya hwanziza ya hufanya tout ce qu'il faut ya honesa show harmonisi ya Faransa mumji wa Marseille aba sahumana wenaye gotsongobalia wana mabibi wa âge de 25 à 26 ans monta couple mondiani eka kujazie batania gamje jawan tu vas pleurer gojila wa matsozi ya damu haukamana damu dojiste na mletsi orengewa twatiti motlaze couple na udotlaze bangili banga mono wadzazi abasa owadzazi wala hitima ngwatsongo ukabangile mindu na bala walolo waza kwa kamja kauziona abangwa to bangili ye mindu hadi bala ngwanzu wa atire alafu yo womna pik wa avertissement eka kujazia hoji pasheo hoji feve wanauma hao kwa jahupara wahuzia je m'en bats le stack gamjo jabanu na mekatsija ça va vraiment faire chaud jiste ji respect gaona bezu ya shababi mrenge ya hulole utipem ye ex wa hosheo utipom jwa hosheo kawe watoto wanzo wa uprofite gamlitina nuhambi je m'en bats le stack c'est à moi. Je m'en bats le stack. C'est pas que je m'en bats les couilles. Je m'en bats le stack. C'est à vous de voir. Est-ce qu'un gojo elewa? Un gojo continue combat. Ou donne mbele ma bus.
udo zungula monjiani udo henda ho emiramilo jina udondo kanso he majirani ngolonso wana ngolao godungwe majeni. C'est à vous de voir. Nyezi Mungu nanike hatima njema yanike emzada emwana mshohatu ruhonku watahe mazalifu 15 wazungu mzaza hao raili mzaze hende hata waye katsona ya ukaya weide mlume wa weide ex wa hemwana shahamrange hamhanso ndani ngusorte dane ex wa hemwana. Nyezi Mungu nalpone shar nambie mwana hewe ya ukaya tenez ici, tu vois que ta mère elle est devenue vraiment folle. Soyez courageuse, concentre-toi avec ton fils, fais ta vie, prie à Allah de protéger ta maman, parce que maman hoya kilika tinjema ojile pousse hata ndi arenge de ex ya tsona argument ya domba ukaya shaku jaza ya dawe naye, shaku jaza ya dawe naye wedo amba kutumtsa yebo mzazi mwanza shonga boya tuza ya dene mwana hao yakawe mwana hao yakautabishe mwana hao mwana hao ya jua yakawa ya bongo jomrego mtsoda honi hata yake hawaraho subhanallah hata mpaka leo bom